Acan. Bapak di janu mana? Moa pohon Bal. dono jadi saksina. Alah. Kang Uyan kameramen aya. Wah, wilujeng. Nazam ayo gerare murah kembang Eta araraya. boy Eta anu aya. asih kuring Lah. telas ku datang mangsa Ban. bunga antu nyaksi ora dua bos saja Aya Eyang Juli. anak mama Apes. bos saja diantosa Aya ayah bos saja Wakiki aya. tetap aja bos saja Walah. no seka niro jantung wakiki deui anu mana Tobat. lamun mantak geri bos saja ngalang layong Eh, daun puspang mah. ngabayang gering regang bos boy dadah ti Ban. bawaku angin tresna Hai. Hehehe. Rame bener. kicep bentang sumea nitrikeun ati Mama Iis saksi nu pasti sama nyerang juga Bapak emang nolong kawin Ayah, Rang paleda Bapak Eman ayah sih. susah gang tiasa Bapak emang biasanya rengang
kote bawa generasi berang peti mundar mandi Alah mular mandir cenah cu. balas sirang jalan anu mana bos oi ngobrol asik jeung kabogoh Alah rerendengan eta momen yang ditunggu-tunggu atuh rerenengan mah. bari janji bapak dijodohi pasini pasang subaya Oh hey. dua bari silih cepat Walah. bari tetep saja Toh. naik mobil Mamah Iis. anu jurusan kakot mama Iis Wah. di maksud mama Iis anu mana rek nonton film India kebenaran mama Iis tewati angkat rek kosong mata Oi oi oi. jati cocok ngobrol padu dua naik mobil angkut ke kota Karawang wang weng nyarita dapogu maksud nah manik itu tulus apa perlu ngebohong honor perlu pisah lamun tulus sesyukur pisah sesunten yo asal ulah poho abima sayogi ulah jalin janji upami peryogi kapayun kapayun Jalan-jalan pas sore duaan lejeng bebene alah sini cepet geget pisang dunya sa nu duaan saliradian
diantos pisan saha nu diantos di anti tadi supaya anu baheula mugi ulah buka deui ngai tati nyangtel bayang bayang baik bayang hari bos bayang na atuh arek iraha tobat aweuy 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 aweuy
Tugas disiplin ketentaraan sanajan loba godaan bertempur di gunung bertugas di desa istirahat naskah petang mampu telah hiburan Maju hejo Maju hejo operasi mariksa ke gunung-gunung Maju hejo Maju hejo tugas hayang teh atau di Bandung Janur gunung sekolah banjar tromat katingaren wong seneng ora kelalen aduh kanye irang-irang iya irang-irang gambar ole irang-irang gambar wangirang sapong arane yang juli wangirang saparane bapak ano wangirang saparane aduh orang ngerti balong balong langka dagingnya dijiot kucing det tolong saja Oi. tolong langka eling ole tolong langka eling ayak bos saja ditolong bos saja di mana langka eling sulingan maning bapak anu iya anak siji sulinge sulingan dibagi songo Allah duh Allah iya kelingan maning bos boyo wisuka ditinggal aduh melas temen awang-awang si mega mano tergiling kandel sisike ai a o a e a o a e a e tega nyawa ora tega londo kelingan kabacikane kelingan kabacikane tole ande lumut panganten sade lo bae anak putri
aye up Ger sadelo bae aye hai bae solasip melasari maring sindene ora duwe nyolang baik karo koncone di jaman berjuang cur kelingan lanang janji bangsa eke apa jarane wis menang keturutan dikadang anggone podok loro apa di jaman berjuang cur kelingan lanang mendengar janji mong saiki apa lale ning gonong tak jadongi segak jagung asik yen menung tasil capek kono syukur bisa nyawang dono desa padirejo ora ilo anggone padha apa Cikapundung walungan di kota Bandung alah kota endah kota Pambang Brangkawi aduh emak aduh mak aduh bapak abi mah alim di kampung kajang dahar karo uyah abi suka moal pundung diulang capati bolang janjang bingung lamun anjen salami mon makan atas susu pemiksa anak kajen abi usapirit daripada udar Cikapundung walungan di kota Bandung Walungan di kota Bandung kota indah kota Pambang Brangkawi aduh emak aduh mak aduh bapak abi mah alim di kampung kajang dahar karo iya abi suka moal pundung awas alah pinggir aja kembang bolet mas ngenas sagu aye nambang dawa ditekuk teluk ae orang bager doyan gemuyung yen wangsul kulona emel apa kawan apa besi yen kawan kanggo sampiran apa niat apa beli yen niat mah ojo kapira
sese tega nyawa tega nonton kelingan kebajikan nancak gunung tumurun gunung gunung dawar ditancake ojo lali karo kancane Indramayu kota ayu Bang Tirmas akeh wedine ojo sok ngajak kemuyu kula wedi karo bojone ayo dikuir-kuir sok dikuber-kuber dikocek dikuber-kuber wah kiki itu dilaras heula oi kejamimah anak tere yo rek ngadom mantong nya arek nyimpang heula di Bandung ngadon mantun hai ngariring baring awi nya hayo alim di kanton kantawi oi hoi alaya alam di alim di kanton kantawi kau ngapokok masisi lemong eyong ditinggur ku dadap orang bujang goyor bujang goyor masalah kunaon cenah pake guyur kaedan langdang ora keun bae randa-randa ge ngorak adawa hidangan kaedan lang kurang dangong cimulang cipang ayam malah cimalu mari
kitu kitu tingret goreng